ano tongthai no khongsa rajadi shak sajuni bagaya sai shano tui tongnani chubajadi hastini bolong tang bedini montri hne shamai tongo bolongni main kuthungbai nok hok sebaijak bukhuk onita de borma Tanai hati barsa sekang me tali nijujuku shalmari horo mungya kami adi blogo khobja purbo Lakshmipur edisi blojo tongoi tongnai bukhuk onita de burma nok nukung bolongni mayung kuthungbai chopro jagi bebak sebai glajak bekya kirima chawe langmano muthangani bagai khari borok khorokma bomkha amchani panchayat habanogo nok hok mani khne sonjanai mani khne jotno sebai khurubik langjak bekya Lockdown ni bagai kami bo ma kaliya boroni nukhung hani bai ponchit habar nogono horma aikya Olo amjani kami ni lukorok phai borok no chuba phagya nogo thangai bulong tang bedek bai kurungui bo bulong tang bedek ni bekhakte mungsa chuba chumaliya hani shaka bukhok onita de burma Olo mungya kami adi blog ni chairman hati barsani bagai tongthai nok ruwi chuba kha phia bol bai mamu shomani bagai nok somo hone tabu kokbang tongo hone shaka kokthuni bisingtei hani bai bolong tang bedini montri nok koi tongjawo sai sak hamya busak gulei ganang bahake tangai chanai sia nugya tamo khainai yagorang bo gurei hani bai bolong montri nok koi tongo kisa chuba jadi tongthai nok ni bagai hone bukhuk onita de burma तारीख 5 मास गांकाय 2020 आ हर एकता देरता तामानि समय बलंगनि मायं कुथुं थायै आनि नक सबारि फैबायका चुन मार खलायै मुंसापानो काहाम करिका थाल बासन जतन नष्ट खारि फैबायका गांका जोंबो किरिमा तितिं खारि फैका हांका कामिवा माकाया लकडाउन बागै जों वाछाबाय न जागाव पंचायत फाइले जाखा और हाबना हिन थाइमा और ब तालारि जाबुंगै जों मा हाबलिया आथिखिन आइले जाखा आये लखाय चिन कामिनि एलकाल ग्राम बासिरंनो जों फुन खाय साहाबाका फाक्या फाये जों जाथाय रक पाइ कलांनाय खरम फेरक थालिग्रक गांगा जों तहे नग थांगा फरेस्ट रंग फुन खाक्या फुन खाय फरेस्ट रक फाक्या फाइमानि बर कुनु फाना छालांया चिन बागै चानानिबो व्यवस्था करे तंगानिबो व्यवस्था करे बर कुनु छालांया गांगा आं ताइसाउ मनिया कामि आदि ब्लकनि ब्लक चेयरमेन साहा जाखा फुन खाय आर परे ब फाक्या हांखांखानि ब फाय खायरक जागै जों जाथाय पाइ कलांखा हाति समस्या पाइ कलांखा गा तंगनाय नग बा कलांखाय गरो और तंगनाय जागरा दि साप्ता कायसा हने गा साप्ता कायसा हने बा कलांमा बाय गता साप्तानि उपलाय दं गा नगरक समुहनि ताबुक जों पक बांजा दं ब बाय मामि सं चामानि हांखा चिनला गब गरि बेगरा जा ग्यास रक बकरै पाइ बमाया गा जों तामाय सं जाव जों और जीवन दं मानाबा थाहने जों बलंग मंत्री न कजाव जों आनो तै वासापानो नाजादि म वासापानो हने आनो न खुंजाफानि जादिनि कय तंजाव तान बसाय बसरे हे लुंगलुं आन चारेबो आछा कलेगना आं खाय जाना बजाय मैया थांमाया गुरि माया आति हिं कय तंजाव भिडिअ अफिसाव थाङै जों थाङै कागज पत्र जमारि दिरि दिंगारिखा बरबयको कुन फानो जों डेक्सन खायबाया नायफाया जाथाय बोरिफाया तंथाय बोरिफाया नास नायफाया जों ब्लक चेयरमेन नां फाय जों एको नायकलै दङ ओमफ्राय जों स्रां साथि संनो फुन खायगा स्रां साथि संफाय जों खारब जागो रां किचा मिचा सुबाखा हानो बिथि वाथि पारि खायगा जाथाय रबि खायगा आसका बंबाय जों दाबो जाय दंखौ बलं मन्त्री जेमन उ पशु पाखिनि कतर बलं मन्त्री सारनो बां सिबिसिनि जाया लकडाउन बागै आं कुन जागाबो नंखरमाया रां पैसाबो करे बुnya थाङै सोङै नाफाना आं थाङैबो माया रां पैसा करे बागै आं नग तंतें कय तंजाव अनुरोध खलायो आनो न खुंजाफानो रिनानि थं खायरमानि बिसिंते हिनि सानै तंजाव ता निम्बुंतमा आनि बुंखा अनिता देबरमा आनि बसाय बुंखा परतेस देबरमा पारान बुंखाय चामपलाय खाय उंको मंगल चौधरी पारा Watay no kore shia razarang kore shia okong nang ya we haino khuni kogrbayo sajagya mayung kore gnang shia mayung ni choporu mungo thangnai tal kologromui bukhuk onita hai kwbangma nok nukhung sabai jagbakya bolong naikolani bagai montri chongjak tongma bai bolong montri ni thani no chubachu manani bagai mokol logjak bukhuk onita de burma tabu nukjangnai engkha bufuru montri borokni sanma khorang khwnano